Hadin caka jing terbam kinsan cakari India ya kari Pakistan hakini ki kindiat singi ki balalait na. Wei ukena ubasyong basa aksnong Shah Jahanpur kata apa kejela Uttar Pradesh ula risa ula kemen hadin bakari India kala lek kumne ya kari Pakistan. Hakaba une ukena ula syat ula kemen ula ang bakari Pakistan menta kala yu ya ka bainong. Hadin ba maka kadan ketibian ban penyap ya ki Hindu hapa halgam kata hapa Kashmir. Kakirteng jo une ukena latip kumta usor jit kumar bad ubadang prasnem karta. Une ukena ulah lah hakate surak hapa Shah Jahanpur daki kintin ki baang kumne Pakistan murdabad kabamud down Pakistan bad India jindabad kabamud up India. Bad kumta hadin jaka jinghla jo une ukena Pakistan murdabad India jindabad. Arngot ki muslim ki breu ki balahe kli i une ukena red. Haka jing bitar jangki kim mapsu kim kenshu bu udai tang ukena red bat kita ki breu muslim kila dong bedi kenjanar nasyadin ya une ukena red. Bat marya jia kane ka jingjia ki breu ki bayadan lang hangta kila sakhi kane ka jingjia bat mardor kili tor sajan ban yarap ya une ukena red. Bat kita ki breu ki badan hakata kasnauru kila syok kila te digini ki muslim kila te jam hikhaj bat tadahdo bala wan poi ki pulet bala rano ki pulet ya kita ki arut ki muslim syapo thanan. Kakirtang jogini ki arut ki muslim latip umta Mohit Khan bat uwei pat uwasim. Bat yaune ukena red prasnem mentala rano pat syapo hospital ban aye ki jing sumar ki batikna. Bat dan bakpat bu une ukena dalelei than hadin baka jing sumar ka babiang ka batikna ula yo mardor mare jia katika jingjia ha katika snong.